थांनाय एप्रिल दाननि 5 तारिखआव दलाइ त्रिपुरा बखास्तेनि दुमाछड़ा आमचाइनि किरण मोहन त्रिपुरा मुंगै खरकसा ताकुक गुवाहाटीओ मालखुं चालुगै थांपुरु लाहार पाति मुं पाति माबाय बिनि याकुं कंसा देरावै ऑपरेशन माखाइका बिनि याकुंगो ताबुक रड दाजाक ताबुक bo bini yakungni rod tiklaina bagै lukurongni thani chubachu nangै tongo rang puisa korini bagै bo tabuk bini yakungni rod tiklai maya lukurongni thani bo abono sanja jau bini yakungni rod tiklaina bagै lukurok bono kisa chubachu khaidi hinai Komal Tripurani report Chumui TV ani mungkai Kiran Mohan Tripura ani para hingkai basna palungya roja para South Dumusara hingkai ani blog hingkai mono hingkai ani post office hingkai Dumusara nini yathek bahike ati yang khatabu ani yathek okte yang hingkai ani 5 tarikh Guwahati thangpuro accident anggo gari chalona thangpuro accident angoi ano 7 tarikh GMC hotelangoi पुलिस ऑफिसर दिखा दिमान पड़ेओ डॉक्टर साव ऑपरेशन खाना नांगा हाय अंके नियाथे किगंगला खंगे इनका नॉन बरनो साव का ओते ओते ओइ दंगा ऑफिस फाइगा दि गुवाहाटीओ बे आन बे थांगा आनि दारा थांगा थांगै आनि आपन दाराया जाय धर्मनि दारा खामानि बो थांगा आनि आपन बोते कि करे थांगो ऑपरेशन खामान पड़ेओ 3-4 मास पड़ेओ रड खुलुमना हिसाबै तो खाली सागानि सिंनिया बिसिङाव ताइ 2टा रड दंगो ओ रडनो खुलुबनानै 4 मास बा 3 मास बा 4 मास नि बिसिङाव खुलुब पाइदि हिसाबै ओमफ्राय दाबो थांनानै नगोबो रां फैसा करिखा 4-5 मास मोइ दंगो दाबो आं बोसा स्कुल परै तो मास केजुआनो परै तो मोइ ताव मा परलिया मासया मानुया ओमफ्राय थांगा नगो सानानि करै सावजा करे ओतेगे तंगा आं बाहाय कै दाबो ओ रडनो खुलुबनाय ऑपरेशन खाइजे खुलुबना नांनाय याथे बिसिनि रड सिंगे Kabun bawa itu aku lukurong no, dari sini hapang no, dari sini bawa gerano, konya musuh, asalnya di sini bisa no, sajo kainan bagai, tapi anu bisa lukurong no subasu, tapi maharajan bawa itu jauh bisa anu subasu kainan bagai. taksuk jora hapang ni adong rok hai ke ba hapang ketal selai jagai hapang ketal faimani bisingo kono MDC hai ka ba kono EM rok mono faida nai feka taksuk jorate Kebo fano tak jorate kebo fano nai dia tu. engke nong lukurong ni thani tamo kokosar na musung Aku pun kok kesanan musim bo. Ane kisah subasu bijabadi ani ang oro dok fluk maya kai pore dino kai ya tek si konai thango hi sawo doktor ro tem fluk na nang thong obun lage tawa ani oro bigra khangra tongjama ni kita kisah bono jat amman be operation ga tai hamai pai si tai wese operation kai fluk na nang na hingke ba tawa ani ya pha hangke rang sure ke doktor thanga to boro to rang tabo bosok wa sano sanya awo to ke bosai ni tawo doktor ro kai tayamung khangi sawo waisa pura ang silchar makonda thamani ketabo rang kerja abuni bagai lokorong koina mojomu ke jana suba jadi ani oya kun kholo gi angkela ani bihe bosa joto na thibai nei mase amanunya gete ang botongwe bo keri chukche tabo nogo kuno oya kun ni bagai ta kutuli tao ko dihin sawo doktor ke kholo gi asa tobo pore dini kisah pun lor ikan kaya yatek sih kono thango hin sawota